Daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbang nga orasyo amin, papagayam. Shout out kada kay amin, anaayat, amang tartarabay karagiti drama mi dito, Jor Drama Tips TV. Kat agtultuloy kumaday ta, papagayam. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan arapauluan. Mamalad! Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Anyan tungata, ti pagtungpalan talakay. Dadamagan ayaday tabakag. Kawan mo't Apay di maamaw at ipagtungpalan ti tao kat agsubli atapok. Tapok? Saanak mo ta nagtaod iti tapok? Nagtaod akmot ka nagiti naganak kanyak? Siguro itinasantuan akasuratan. Kat pinarsuana tayo ti Diyos babaan ti tapok. Sana inikan iti angos. So ano matay tayo? Kat agsubli tayo mutlang iti tapok. Apay, ag-magic ti bagi tayo, ngagbali na tapok. O daytan bakit? Kasla kag pampanunot na ubay. Iso nga ron nagdamdamagak. Takasla nalaing ka, nagsasao ka. Sa anak analaing, ngam amokmot na kita. Tanang nangagkaw ka na kitidadakkel ka iday. Kasanaw, di kunam, ngagbalin tayo manin at tapok, numatay tayo. Aramatamot ngamin ta panunot mo Common sense mo't Siyempre, lumatay ka. Marunot ta bagay. Aging kang agbalin ka na tapok. Saan mo ta marunot ito lang? Makauma ka kasarsarita. Agdamag ka manlangan ka ni Jingjing nga apam. Anya nga itam mo di walo titawin na nga ubeng. Nalalaing paingam si ka Taado ti may sursuro ka na kwada ti pagadalan. Kasi ti pan nakarunot muntaw. Siyak. Pay, ti sampul mo mat. Unay daytan kaka. Nakarubot kayo matnanang. Inkay sakit dagpasyara. Indak ko mapasyaran ti gayem ka, nga damam muna mamalad. Apay, agpapalad kayo. Una, tapno mamuak mo tigasat ko iti masakbayan. Nananang, no gasat iti masakbayan. Amok daytan, uray saan kayo agpapalad. Apay, maibagam tigasat ko, anak. Tigasat tayo amin iti masakbayan kat dumaga. Anya? Una nang, siyempre, bumakit kan lumakay ti tao. Aging nga ako mapsot kan matay. O di dumagan tumutan. Ay unay daytan kaka? Sana dayta ti kayat ko amangagan. Ti kayat ko amamuan no bumaknagak to, wano saanan. Ay, unay daytan kaka. Napanan ni nanang manong nato? Napan nagbiro kiti mamalad. Agpapalad? Wun ka no? Bakbakitanan. Agintiris pa'y lang agpapalad. Kaya't na kano amaamuan no bumaknang pa'y buno sa anon. Nonsense mo't ni nanang. Di pa'y lamapnuk iti nasaya at akasasaad na. Kaya't na nga taati makaigam akanayon iti ribo-ribo. Ay na, ni nanangan aya. Pagan ano na nga iti riw-riw, no iti kabigatan na kat maunat matan. Unay daytan kaka. Amo yun nanang, uray saan kayo ngagpapalad. Tinapatagkat na saya at ti aramidyo, kan mapnuk kayo, tadakada kayo. Atay ayatay surunak. Saan mo takasta nanang? Aramido ka ti kayat kaw, aramido nyo mo ti kayat yaw. Madi ti kasta nanang. Masapul nga aramidon tayo tinasayaat. Saan kat nga nyaman akayat tayong aramidon. Nasayaat mo nga minter aramidak. Dakes aya. Dayta ibagbagayo apalad-palad. Pagkwartaan na kayo lang dayta. San matlapod no ti bagbagana. Apay aging gaita. Diyo pa'y naamiris dayta nanang. Ay sanak man ngop upayan. Praktikal laang nanang.
Kastoy da jay, basta agbyag ka, mayan natop iti pagayatan ti Diyos, saan na ka abaybayan. Agbibiyagak met, anay baga tao, awan mo bibiyangak. Iso asa narumba nga biyangan na met ti at sinuman, nga uray da kayo akabalay kao, nalawag. Unay daytan kaka. Day, rumwar ka manan bakit? Inagsarakan tay lakay amamalad, tamo ko ti pagnanagdan na. Makigate ka kinkwana. Inakagpapalad ah. Bakit? Punasam nga may ti kinarupat kwartam. Ay, matibab kan tupay mat. Ah, Amin na tao, kayat na ti kwarta. In short, rupat kwarta amin na tao. sika lang Oh, imposible ka mo amin show. No iyawatan da ka iti may sa milyon, apay di mo awatan. Awatik Itinda nga rudan, jaket awatin na. Kamalagayam, di rupat kwarta ka mat. Iti tao aya. No agsasao, di na kayat ti kwarta. Ngam no isipat dan ken kwa na ti riw-riw, si iisem nga awatenan, nga oray nasakit ti panakay sipat na. Unay daytan ka. Kaya pailat kukuam nga aglupisakan ti sangaw. Apay ngay aglupisakak. Adakan ka nga raw kaya't magtagtak-tak der iti napaot. Pagtugawan nakmet aapula kay. Awan nga raw ti tugaw di ti opisinak, dada amin di tabalay kao. Dahito'y pala to opisina mo't ngawan tugaw na. Sa pagtugaw na kitiswilaw, anakirkir sang paingam tarupayaw. Anyat kulam. Ay kwa, apula kay, ti kunak, ket paladan na kon, tapno mamuak ti masakbayak. Nanta dapan mau. Ape anasken pala kita ti dapan ko. Isaw ti pagbasaak, iti palad mau. Ayunay daytan kaka. Dakulap ati kitain niyaw saan adapan. Apay ayata mang isuro ka. Sikan ate mang palad iti bagbagem no kayat mau. Sige nga ruden, paladan na kon. Ay, dapanen na kon kunak kuma. Dapanen kunak, tadapan mo, ti kitaem, saan mo't apalad, jas kay. Sumanaw ka, agplastar ka kiden. Kasanaw ngagplastarak, awan mo't titugaw kaw. Da kayo ate, agtakder, tay pabulod yung kanyak day tatugaw yaw. Saan na mabalayin? Aguray katapok kawak ni oranggaw, tamangyag iti tugaw. Oranggutan, mangyag ka iti tugaw. Awan mat ti imot na atugaw apulakay. Pungan mat anarugruget ti imot na. Adawa di kadildilawan. Sikapay lati taaw kasta madamag mo amin. Kaskada madilaw mo amin. Kanayunak nagpalawag ka. Tapungan anaruga iti pagparintumangan na ta nakirsang tiswilaw. Agparintumang ta agbaka-baka ngam saan ngagkutay. Kalpasan na agtugaw kamatan iti bukot na ta isunaytan ti tugaw mo. Anya, ayunay daytan kaka. Di pa matinaga ko nagtugaw iti bukot na. Tatibukot ka kaslamo la bukot tinwan nga aggalis-galis. Magisuro kan tumay takunak. Isu nga raw da nakapweston di ta ampir ti dideng. Tano agtugaw kay tibukot na kat ang sadag kamot di ta dideng. Gatet! Nawatam! Nalpas ko mantipan nakapalad mo, just kay manaktak ka. Unay daytan kaka. Ita, basa ikaw, di palad mo, di tadapan mo. Ay aguray kayo man apulakay. Apay ngayon supot yu ti imayo ti silupen. Common sense. Insukot ko ti imak tapno saan amay kan iti germs, ta nagrugit na sakam. Apay awan ti guantis yaw. Hey, iso paya paggastoak.
Dinto talaga dumot asupot tituyo kas kada karne dita kas iti dayta. Ado ati germs na dayta ngam tuy sakak. Saan? Ta inlabak dagiti asupot a plastic. Ado pa dita tinakapila supot ti pusit. Plastrakan. Reklamador ka. Yawat mo ta sakam. Adto iti sakak. Sige. Ta basa konti na yugi na palad mo. Pagday tata, sumanayit ka. Mariot ti sakak nga ugod-ugodam. Basaam latang amin na sa nakasapulan na pasurutam dagiti ugod na. Just kay. Di nakisuraw. Di ka nagkutkutay ta basaag. Agtalnakan. Ta basaag kaon. Paya kinugtaran naksalbag ka. Natuanga kaon. Imbag laki din ta adakudson itili ko nak. Mario ka nga ron mat. Kung nakabasaam latang amin ugod-ugod ang pala tidapang ko. Tulungan ako na akit yak makabangon. Huray daytan ka. Ita, ituloy ka o abasaan ti palad mo dito'y dapan mo. Saan kan ngagkutkutay tapno malpasag? Sano saan? Alaan ka ti siyam-siyam. In other words, malpasto na ang good no ado a panaktak mo. Basa ko na. Garampingat ka talaga. Tinaktaknak kan binanugnak. Kit amam. Ti presyo ti panagpalad ka o kit agpanuray iti oras anabos-bos. Anya? Nay kita nang rugi ita itay alas 8 iti agsapa. Ita alaunan iti malam. Kanay mataya kun iti bisen. Bali 5 oras tinapan. Hapdi daytan anasurok. Agasimita 5 oras. Nakabaka-baka dayta tugaw mo atao. Adatalin pina dayta. Agga po amin iti ibayad bao. Ay manungay nga raw ti bayadak. 2,500 amin. 2,500. Anya? Nagnginabutin. Dagiti daduma mamalad ka 5 pisos lang ti awatin da. Uno ti kay kayat mong itod. Isoda sa bali akmat. Kayta talaga ti presyok. Alam no may nga oras lang kumatinapos-bos. Mabalinan kanyak kisang aribaw. 1,900. Kunak no 5 pesos lang. Nay, sang-10 pesos to'y kwartak. Kunak no dapay suplik 5 pesos iti daytaw. Ora daytan. Nilawlawag kumutan ti amin. Kitsan kun nga ulitan. Iso nga agbayad kan. Kakasano dayto yan? Sang-10 pesos lati kwarta mat. Parikot mo daytan. Di mo ipasa kanyak. Di nakistresan. Unay daytan kaka. Awan mo ti imbagam ngamin agasat ka. Sana parikot dayta. Payment first before result. Hala, agbayad kan. Dahil bagak mutan ti agor uray agasat mo. Kastulangan. Ibagamon tigasat ko. Ta umay ko isublay. Jay 5 gasot intun madamdama. 900 minimum. Sige. Pauna ak iti 5 gasot. Ta isublik tumanan jay 400 a balance. Ibagamon tigasat ko iti masangwanan. Sige. Sigon iti nabasak di tadapan mo. Matay kantaw. Kaano ka matay? Tilaang na marswati makaibagay ti dayta. Luklukun na mutsikalakay. Di kagdorsok nga garamid iti dakas. Tano saan? Kita dayta nagtugawam.
Ada ilaylayat na kanya ka nakasilsilap abatadam. Di kan makaaway no dangran nak. Ha? Saan ka dangran? Agpakada kiti nasaya at apulakay. Sige aten nakalaang ti pagbayad kuwan. Darasam unay daytan. Ay. Ha? Apayakas ta tila nga masimbang pagmideng. Umanal-al ka kasla asaw. Ay, unay daydayan. Ay. Apay, makapagigtaw tinaamwam ang nagpapalad. Makapagigtot dayjay alakay. Ada ka din nasabat mong alalya mineng bakal. Dayjay mamalad alakay. Daytan tumag, tanasim kay ti palad-palad. Okay. Kaano kamot ngay, ngagbali na milyonarya? Awam mo timbaga na akasta. Kaano ka nga raw, ngagbali na presidente? Awam mo timbaga na akasta. Anya ngay nga raw, tinapinda sa gasat mo, ng imbaga na. Awan imbaga na akasta. Anya nga raw ngay? Nagminminulagat kayo lang. Adumat tinapasamak ngawan sirbina. Dahil imbagan agasat mo, tidamdamagag. Kas mo jay imbagbagayo kanyak, ti imbaga na. At tumapok kantaw. Kunak tumag, amukon nun niya timbaga na. Siguro, imbaga na amatay kanto niya. Kas tanga rod lakay. Kunak to, paikitkin ka. Nakautang agpay di kanujak bayadan di siya magasaut. Ang mga numangibaon iti mangsalit kanya kat saan akong amabigatan. Ay, dahi takot tikon kunakin ka bakit. Saan ka mapnag? Kayat mo pa yun na maamuan ti pagtungpalam. At naglakamod na panunutan dahi ta. Agbiag kalaang nga may tonos iti pagayatan ti Diyos kat awan parikutan. Saan nakaabaybayan? Kanwag sa lukag ka, ad-adan asaan nakaabaybayan. Awan pan nakapnuk mo. Ita, umay nakanlita kaon. Bus ngagbiag ka pa itinapaot, matay ka ita. Ay, saan matan alakay? Di mo may karkararag day taa. Tulungan na kiday pang asim. Ay nanana, imbaga, tadi na kayo linuguban nila kay ansong akabaw kan bagtit. Kantay lalaki aburangan na pada na abagtit. Apay bagtit na gijay. Kitmoy, nagbalinda abagtit iti kapapalad da. Kan iti patpatyan da asaan nga no. Anya? No agpakaro da kano kat mangranggas da. Imbaga, tanakaawid kayo pa. Ayaw na daytan kaka. Halina nang, palad pa mo. Ay, saanan? Saanan anak ko? Saanan? Isaada kayo, aramidin nyo lang tinaimbag iti imatang ti Diyos. Saan ka tatila ginagamurod nga arapaap? Dua kami mat ka ni Amy nga ading kaw amang tad iti kwarta ka na kayaw. Kastamat iti taraon nyo. Saan kayo pala amap na? Ita, dandani kailakat na isarsara kan. Ay, saan to anak ko? Maawatan da ko kan pasensyaan da kon. Unay daytan kaka. Mapnag tay kumani kanyaman nga adda kada tayo. Basta nagtaod lakit di, itinasaya at nga aramid. Anya, nanamiding. Ken saan atila patpatyen tayo, asaan nga umno a kapanunutan, ti pada tayo a tao. Agsamakid tay kidi, iti kapanunutan ti Diyos. Ta iso ket perpekto amin nga addang na. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ara pauluan. Mammalad. Dito'y drama tayo. Agyaman kami itin kay panang tarabay.